Internet ineskat kulomta bespilagus nokotatina ngabantu. Internet ineskat kulomta bespilagus nokotatina ngabantu. Komimbili ngenyinte, arakunzima nokwikaza. Komimbili ngenyinte, arakunzima nokwikaza. Iyo Ineskat kulomta bespilagus nokotatina ngabantu. Internet ineskat kulomta bespilagus nokotatina ngabantu. Komimbili ngenyinte, arakunzima nokwikaza. Komimbili ngenyinte, arakunzima nokwikaza. Unesikhathi sokutshala singatshala siyisiqu. Makufika isikhathi sokuvuna amabili kanjani. Unesikhathi sokuzalwa isho nesokufa. Amalanga wafani leso sikhathi sona sifikela wonke umuntu. Buka abanye mabekhala, abanye bayajabula yakhanya kehlele. Komimbili ngenyinte, arakunzima nokwikaza. Komimbili ngenyinte, arakunzima nokwikaza. Komimbili ngenyinte, arakunzima nokwikaza. Iyo arakunzima nokwikaza. Komimbili ngenyinte, arakunzima nokwikaza.
ngiwukukhanya ngikufisayo ngifisa ukube isibane sami sikhanyisele nabanye ngiwukukhanya khanya njalo sibane sami khanya njalo khanya njalo sibane sami khanya njalo ngiyakhumbula izihlandla eziningana ngihleli ngaphakathi kwezinye izibani sihambe siyafiphala sibuye sikhanye njalo khanya njalo ukhanya ungacishi khanya njalo sibane sami khanya njalo khanya njalo sibane sami khanya njalo khanya njalo ke khanya njalo ukhanya ungacishi ngikhumbula ngenye imini wathi umuntu omdala kimi ungavumi ukuhlangana nalabo abayocisha isibane sakho mntanami khanya njalo sibane sami khanya njalo khanya njalo sibane sami khanya njalo ngiyafisa ukukhanyisela nabanye khuluma gogo ngiyacela isibani ukukhanya kwami kuhambeni kwami ngiwukukhanya abanye bayasicisha mina kuhambeni kwami abanye basikhanyisela kuthi ba khanya njalo ungacishi mina ngikukukhanya khanya njalo sibane sami khanya njalo khanya njalo sibane sami khanya njalo ke khanya ukhanyisele nabanye khanya ungacishi
sekunzima ukuyeka lento sayiqala kancane sekunzima ukuyeka lento isegazini enhlizweni siphila ngayo lento isegazini enhlizweni lento siphila ngayo uyahlonishwa umsebenzi uyahlonishwa umsebenzi uyahlonishwa umsebenzi izinkwasa abantu abantu uyahlonishwa umsebenzi uyahlonishwa umsebenzi uyahlonishwa umsebenzi izinkwasa abantu abantu uyahlonishwa umsebenzi uyahlonishwa umsebenzi uyahlonishwa umsebenzi izinkwasa abantu abantu uyahlonishwa umsebenzi uyahlonishwa umsebenzi uyahlonishwa umsebenzi izinkwasa abantu abantu elo xesha ngingakwazi nokukhuluma mama nibuza ndandithula imane ndibabuka ngathina ngamathuba thina ke ngiqaleka grade 2 elo xesha ngingakwazi nokukhuluma mama nibuza ndandithula imane ndibabuka ngathina ngamathuba umsebenzi wami lento sayiqala kancane sekunzima ukuyeka lento isegazini enhlizweni siphila ngayo lento isegazini enhlizweni lento siphila ngayo sizabalaza nsuku zonke ngenye imini ngiyokhokha sisulazule sinkalweni size sifikelele iminyango yethu yonke asosivalwa sozivalwe uyozama le kungavumi uphinde uzamele ngingavumi kuyoze kupope ngenye imini sekunzima ukuyeka lento sayiqala kancane sekunzima ukuyeka lento isegazini enhlizweni siphila ngayo lento isegazini enhlizweni lento siphila ngayo
ungibuka ngabe ufika nikuwena uhlezi ungiyuza ngabe ususa nikulento kathele nokukuza ngabe usoyekani nalento uzohlangana nezinhlanga zakho bakubonisa ama-correction angithi wena udlala ngabantu uzenza ngathi uphethisiza angithi wena udlala ngabantu uzenza ngathi uphethisiza lo mhlaba uyahlaba lo mhlaba uyahlaba Lendaba yakho ukuthi uyasithanda kusasa usithandi udlala ibikibiki ngathi Nhliziyo yasito kudlalwa umuntu asupho kudlalwa uhlonipha uyahlonipha kodwa uyashesha ukujika Thandazo yami ukuthi ishintshe ubona indlela ukhohlwe ngabantu ukhohlwe abangani Thandazo yami ukuthi ishintshe ubona indlela ukhohlwe ngabantu ukhohlwe abangani Thandazo yami ukuthi ishintshe bakubonisa ama-correction bakubonisa ama-correction bakubonisa ama-correction bakubonisa ama-correction Ngiyakhuleka awuke ungivume nami Nkosi Ngiyamemeza ngiyashuleza Ngiyakhuleka awuke ungivume nami Nkosi Lendaba yakho ukuthi uyasithanda kusasa usithandi udlala ibikibiki ngathi Nhliziyo yasito kudlalwa umuntu asupho kudlalwa uhlonipha uyahlonipha kodwa uyashesha ukujika Thandazo yami ukuthi ishintshe ubona indlela ukhohlwe ngabantu ukhohlwe abangani Thandazo yami ukuthi ishintshe ubona indlela ukhohlwe ngabantu ukhohlwe abangani Thandazo yami ukuthi ishintshe bakubonisa ama-correction bakubonisa ama-correction bakubonisa ama-correction bakubonisa ama-correction
bajela sabona nangala zibufika ziphethe inkulumo kwaphela amaqhinga kwasala basala nomphela mayekele imali yomhubo sengizolo mayebo ngabo hloloza baronga bakiyavengo ayebo imali yomhubo sengizolo mayebo ngabo endithi sukele lapho intombi yajika bafana baqhuba bahlale batshela sabona nangala zibufika ziphethe inkulumo kwaphela amaqhinga basala basala nomphela mayekele imali yomhubo sengizolo mayebo ngakho hloloza baronga bakiyavengo ayebo imali yomhubo sengizolo mayebo ngakho endithi sukele lapho intombi yajika bafana baqhuba bahlale batshela sabona nangala zibufika ziphethe inkulumo kwaphela amaqhinga basala basala nomphela mayekele imali yomhubo sengizolo mayebo ngakho hloloza baronga bakiyavengo ayebo imali yomhubo sengizolo mayebo endithi sukele lapho intombi yajika bafana baqhuba bahlale batshela sabona nangala zibufika ziphethe inkulumo kwaphela amaqhinga basala basala nomphela mayekele imali yomhubo sengizolo mayebo ngakho hloloza baronga bakiyavengo ayebo imali yomhubo sengizolo mayebo ngakho endithi sukele lapho intombi yajika bafana baqhuba bahlale batshela sabona nangala zibufika ziphethe inkulumo kwaphela amaqhinga basala basala nomphela mayekele imali yomhubo sengizolo mayebo ngakho hloloza baronga bakiyavengo ayebo imali yomhubo sengizolo mayebo ngakho endithi sukele lapho intombi yajika bafana baqhuba